Betwenche, or your penny, okay. or your penny, age dear, a muddy boo, a sweet penny with the Shukano, a fair press, or Wabache, until in age manner, Anna, a sepatano, or a penny, and your body whom ya, and dear Dabby, in Yago, young Emano, because Papano, Chrome was say, so bulu, Chubby, Ghana for me. Any journal, to say your tone, no, in your spiritual way, the many part, say a salary, a depend every for two or one carry. I do say you are a fair press. I do say you are a boy, a deep phobia, a man, one, because the gods of the land, Ghana for an hour, but 2 months ago, and I, the tone class, be our canon. I home. I didn't crack Makama, so on can't chairman. Me, I'm one land. The sea, I say, may for 2 days, say, if you knew us, you know, we jaika. Now I can't tell the members, no, not almost in jaika. Now, a set, I won't be able to. So the woo, Ebema, angels of the earth. That's how the woo, Ebema, Tumia, or Dina, for woo, Emano. Nobody did share Ghana for say. Age we say, and I'm in a year Juma. Okay. Not Ghana for some pack, I do cheat. Age we not in year Juma. Then I'm a back at Ghana for say. Come home, be pet and the whole Africa. But let me hear the 8 come up. Wow. Because I feel we send Africa everywhere before. Mamma can't drop answer Ghana for say. And now, Yakupon, now the camp Dabi. It's your friend. Papa no de se mo attacking na Ghana for attacking ni pedia ene ni so bulu ni no mo tonton na so honhom no de enye etipen no mimi tuwe kama mama wona kese se o yitumi kese se na me di bu ma ono kama no me fast abu ni ma sa tumi na onye tumi kitwa e wa stasi so enye so kese pa etadu chedua enye me de se wa tu no mu tuo ama Ghana for na the kind of prophet or yeah the Yakupon din atuso or de ne honhom so asase here and then they will ye pie free agent at home aye aduma da poteno am wo ye pie onu ne ho so ka asase mu ye onu ne ho kama be se papa no ne ho ebufu bebre enye ejefia kakra da no kama international o kasa no o ka bibi che se to me kese na wodi ye adwuma na wo se na the way obo ready di nyame na nyame no di ne adwuma na emom tumi foforo bi wo ho nyame odi nyame din atoso odi Yakupon din atoso na tumi ni wase afia enu po di enye boni o because asasi so your angels be honoma they can also help with the mortars. Okay. Your angels be honoma or me fallen angels are more excited no more yim and a trade up on other asasi so okay into amono or my papa tie or hati the ekata do trade and say so only those kind of angels living in Nama just speak the truth to Ghanaians. Okay. Tell Ghanaians the truth. Then we die into a trap. It's a fear 2 minutes here or you to me catch here. The Ghana for Bobia and Kata and Tiano. Homa or no so ever to me abo ni padie. And your bonnet quaso. No no the crap and I know you person on camp. Damn ya waja to me say so for penny or then the whole akobot engine of the earth ya or mobile who bay. What we member I will send us also so no o kasa bossa honhom di na honhom no recognize o na akọbọ Yakupon di straight say one fe bu ama honhom di a honhom no recognize o olo pe na bo honhom di a honhom no recognize no eti wa odi aduche di a chi di afinya kono say wo bo di a di tumi kakaka no di obo ni di say ono no engine honhom le kasa fa na mu e ma Ghana 40 years no boni di na honhom no recognize o sampa aduche di a asole na okọ believers international asole na wede okọ na honhom no mwa na akọbọ Yakupon straight forget honhom dia ofiu ye bae ye se kama nyame kama ni Yakupon
kama so edan yakopon na ye nipa yeso edan no nti o se ne sremo mu kasa mu bon kama nyame ebi be bo abedina gu nyame ebi be bo sadrak nyame ebi be bo debe nyame bebre na be bo esu ne yakopon ba kuku ya etadu chebia the members no edina wa recognize amaga na fo no on boss edi no na ahohom no nya we ana tumi no nya we na yi etoyi organa ha ejafia impre papa ne de me tana the so bolo ni no mo tonto maga na fo no ana me say offer check Ghana for a man tombi offer check Ghana for na emwa Ghana for a man ton me kama bi bie no me ton nipa do do egu yeso ye ton me ton me di chawo mo because ana nsira kese tumi kese betimi so ya adwuma ama nsenseni abeti enye bibia na eso tonton me nipa enye bibia na eso tonton me nipa ejafia papa ne de ye ka no kure tumi odi adwuma ne de ye fa ne bu ema no odi tumi kese me twanto enti tumi ne din no born say eye engine no born ne din ene engine say ne ebeka say nyame engine na emu me sa tumi ne din eye angels a we fallen angels ni bia ono so onyakopon ne born no we fallen angels ni bia ono so obon nipa e watase su we fallen angels ni bia onipa so do ho be born so no ono be nante na emu no on kan creature Ghana for afia empress enye boni bia because ahohom those we are say chef we are say obi ko timi dan asole ho ekọ motia ho ekọ komfo ho ekọ malam ho ekọ ye kan say wo mu ditwa ekọ mo di say from sa tabo fo na omoso motia no mo yaduma enso amofo bi timi kọ ho e ma omo ha om dọkọ no eboa wo mo bebe na so kọ so a eboa wo mo because aduma no ebi didi bi echi etadum che bi ade ye kai na ne say ebe to aba tin atu na num tuo ama na aye debate kese wo Ghana ha asoke positive for danka wina so na asoke wo mo otabe asoke no ajina sara asoke no chantantia asoke mu na papa be pa mu na asoke obia kofido mu na asoke obia eso obia mu say oso wo so epe be bi do mo bo nyafo na ebo di no de bia ka say God don't speak to any mortal. God speak to only his angels. Na angels ne so no oni pe bia oni bi nante no wati nkani bi na also da bonu power land eti papa ne de di 2 minutes de afia ye fa ne bu ma no na mu ne no mo tonton no e na ye tu ni kuse wonjai ton meti wase ana kama pasa o chem say papa ne betimi aye eye nua be ma Captain Smart bibi because the way I walk kan nsem no say wo frame me meje wo so meba no obetimi aye ni bibi Captain Smart ana ai papa Prophet ADOM KYEI DUAH the way I walk say obetimi ni bibi Efia press ewia say empany say aboa no so on kawa on finish den enchiro okay ena ewia so aboa be kawo so no tabi o so tumem ya ADOM KYEI DUAH empany say opani oni hwekwa wa bache okay ena empany no saka say se kan ya anu ewuo kwa no na nye kotomri Captain Pride Captain Smart se oni banbo a on pe banbo we are because the media ne so men kan to kwa oni banbo wo media za kan to kwa oni banbo obi aka wase obi di tumi bi aka wase apa asema mawo Captain Smart ya kana asema osunsumo yi pastor so say etuo edi nechi we are say oni pe bi a etuo di otuo osunsumo we are say e chese land udi agro ebe kasa e yo priwo eno chene esum down so oni pe bia esum eda ne so no sabi accident mi tutem bia and tokwa oni ADOM KYEI DUAH tokwa we a month ago papa na me playa afena papa na be reply because papa no cross check here ehu se Captain Smart eje ni nejina so a eje be pan na ni nejina so a otimi ni kasa saa boko hwemu no o se Captain Smart tamalifo malam yi amoche yi bi na dinechi enti obetimi ade awuva no enti kra de ba montene de efiambet mitimi kasa hwi enti papa no so no onante
etikaka be ka pound no. All right, now wakasa wo hunhum ntina se enua be ma no eye ka pepepese na yetie no. Na aya sia international. Ma yansa mbusa wasem we kaka Ghana ehye obi nsa na meka hunhum ehye obi nsa. Ghana na. Ai. Ghana ehye obi nsa na. I was spiritual mu Ghana ehye obi nsa na. God of the land na Ghana ehye omusa. Yakopon otwa Krobia na asase. Okay. The kesiye, the tintin, the buyer. Krobia on the boundary, on the limit. It's Krobia on a home. Okay. It's Ghana. Susu we are the gods of the land. Omo na Ghana eyo omodia. Na yes to be. Okay. If you have question bi ana. Now what you say? Obekire nipa Ghana ehye ne nsa. Eya honhoma Ghana ehye ne nsa. Na wo hwe honhoma de we wo so honhom champion wi. Wajidin awura baby bell international the whole world wajidin na ura hunhuma na Ghana ehye ye papa eye prophet Adom KYEI DUAH ansa na Prophet Adom KYEI DUAH Ghana ehye ne sa okase Ghana ehye ne sa eye ensema oka edi dwane num ama Ghana for agilegi eye ensema oka edi tu ne num ama Ghana for so bibia na me wa yakokra kama sema misusu kana sem na we na wonu mu onye century being oye akokra what a shock e be follow no one day pay oye akokra e misusu ne twe na Ghana fo anka se na sisia ene kwa bibi Adom KYEI DUAH okase oka omo a Ghana se omo se no gods of the land and edane say dem make cho say who no bo di no eye nsu kese okay e wiase so no ensuo e wo tumi e wa asase wo so che bibia the last power ensuo. Okay. You know, waboni di wa children ne nam. If you have press, eternity. All right. Na metu asia sene o ka se Ghana show bi nsa na se Ghana show bi ansa na tumi a Ghana hye nsa de na wo pepepe. Na if you have press. Yes, see international. Yeah, catch Ghana for say. 2019. Yeah, juma ma my Ghana. Emma ade shefri abruchire ba Ghana ha be di ata. Etutu kwan. Enum ye. Edidi ye. Bostede de ye bibia. Accident ensu. Emma ade sheko back. Kama honhom tumi kese. Any gods of the land. And the year say juma no. Okay. 2022 so no. Ya bi ama Ghana. Yehudi accident bibli. Tibe kuni pa bibli wa Ghana ha. Yehudi ye. Ye jemu January we ko ya isei na de wo ho ye si bia no ya honhom dia utimi stop am forever na mo ya catch Adom KYEI DUAH se papa no tutu edwa na nim o my pene Akufo-Addo adu priman se o hie sika o Ghana ha adu priman no ho kire no ama ho tia bada Ghana for so adu priman na no ono anu ye mu ba na na ketu aba Ghana ha no mo ba be bo show make me si oba yi adu priman okostra no yesi seri na akoso plaster house Ghana for entiate and am say papa na nye ne fault say papa yi pressure da ne so amanfo fra bo chieba a o mu kitesika ba be ye investment papa okromu a na do nkolo he ya ono mo na mu ni IT boys ni ade o mo siam konfo wo mo disika no o mu go hu my penny na ni pa no dia rewo esa ko ni crew so come on rapper ba ye de ya tam no ani na call my penny na ase amanfo ade kaka so mo ho na no mu nim se e de nim guase be dey e be ba e de nim guase aba no na do ne kwakwe na se ado preman e fian pes mo me mo de wuru ado preman and starting NG tax our churches ni na Ghana ha aso point tax e ma Ghana ban enya do nko a aban do be a onye tax because asole okumu ano ye ka se e kan a fiapet enye kakitwa 31st night yi de course wo Ghana ha ba bia ya blochira enka asofu bia kadetye ka ogoni du tikita blow tax abetua ama aban no because majisika mo hwesika mo sankwan nke fiapet ye tire Akufo-Addo ye panecho enya hochira enka make me school enya ahoche kwan wa plaster house o ma peni hochira no na we na akoba ye etie fire no se ne refi ni ho a ye kai de sika ofie se no ka se sika se komodi ye no
asofo no titika so na komodi o man no offer tax enwe obi akache offer tax enwe obi asole dem offer tax enwe obi aso ne so mo ji sika okromu a ebe si a wo ka sem bi wo se what a shock ebe pie ewo ye papa ye prophet ADOM KYEI ehonum na pese o che me se esuma foro nana ADOM KYEI bi a the power salita tisu di afa na aba what a shock edane so ADOM KYEI bi a na ho den ewo fom what a shock na be si century beans na mo ba beji kind of 190 something years no nka ho bi okay come as me na botre e ma no e yes obi su na ekunu ono an time a ye de man asase su ewiase obi wo ye man 20 years obi wo ye man 25 years obi wo ye man 50 years ewiase obi wo ye man 100 years obi wo man 90 years obi nya 80 years obi nya 70 years eto ewiase nyi na na be nya age bi onyakopon enye obi a no ma no kwatintin okay and a home so etimi je wo kra tembi o pedia no so ho and say overtaking allow anywhere no ebi no eti papa me de what a shock de edane so opa wonjai you say sebi akokrewu na eda kokra ko di ade a e se de etu eyi na de aheda eti we sebi edi kwa se ka owu asema no because obi enu say onye du nkokra blomu dia na afika ka wa mena no ye mbo no wuto na emu no de e ka se papa ne say oye pani de ohun Ghana for mobo ohun se Ghana for ni bi etu oni tumi kese we na nama o de be bua Ghana for dia o jan enoma na o tunto ma Ghana for no eno de bi eni o jan na ikabebe na ope no onya botie o timi nye the next TB Joshua in Africa the next TB Joshua in Africa na afa no no oba enye papa we ya we o timi nye because o timi keep secret eno asa na no akopai na no akopai akoyi asma mana de say ohun de onye so odane na no so obekanta asem no so obekonvisi Ghana for message ben na ADOM KYEI bia e de bre Ghana for ya about sabi ni okan ye no onishi obeka eti sabi kama any god of the land eyi ne to e mo abonu tumi di bia efia pre me di say enka Ghana for e ma chu ko twe bia da all right sia 2022 atwam yeru 2023 first month ne dan wuro mu no busum we mu no den ena wo mu nhira ban ena den ena besi kama den nsem bia begu fom edema month ya na afia ola no kase ye no kase we take akame pa chow 2022 atwam international se yeru afifufuro mu first month ena ewo mu den ena kama ewo ema o my Ghana manti we mu de afia de kama ewo ma o my Ghana de ye de betu fom ewo tutum ehi tasem so na mu de make share Ghana for the say afia tema Ghana politicians ema omoni enko tema ho Ghana politicians ema omoni enko tema community ho nipa boni fori abese tema ye be kidnap amanfo ho no mo edi boni wo tema enti Ghana politicians omoma omoni enko tema ho onipa bia obenya ko tebra tema beji bibi da tema be yesi da tema se wo ho wan hwe hu ye ye ko kidnap o enti kakra afia me de beja Ghana for eno no